Good evening, whakalawhalahia tuhane ha tola da wala tala tutupu. Koe whiwhilianga ke lata moe tohi ole he lilifu ko tongia seone holo, ke he whakawhilianga ke to toko atu ke he whakaholoanga he lilifu, whakatonu whono ko aho hiwa lewi, moe lilifu palimia ko toke tālangi, ke omono e lilifu e ke puli atoi, ko kautu he wilianga he motu, he tau ko mole ke he taha motu ke he. Koe tau whakamāmaanga he tau whāhine ua ke he tau whakawhilianga ke whakaholo e tau seanga nei ki Okalana. Moe wholua tau ono-onoanga ke he tohi whakawe, kua ke whoki e tau whakaliliwanga moe tau whakamāmaanga. Pese ia kua whakamāmahi ki whakawhili ko Wilson Isaac e tau kakano kua pehea ia nākai o tatai e whakaholoanga ko tausi i Okalana. Moe muituanga ke he tohi whakaweha niue. Koe mena ia, kua maua e whiwhilianga koe no whoa, wili he manga ko toi ko hawhangi, moe uta kehe a ia koe lilifu ko Dion Tauwhitu. Pehe e whakataunu whono koe lilifu ko aho hewa lewi, nā kai whai whakamatalanga a ia ke he whiwhilianga. Ha kua whitāni e whiwhilianga he whakataka, mai he whakawhilianga si kua tausi pihia ia e tau poaki mai he whakawhilianga. Koe pale la ine nei ne whailoa he tikitaki ke he tau wilianga ko Justin Kamupala ko whakamau e aho ke whakahokwai e wilianga ke he tau na whua e ke pule manga he manga ko toi ke whakahokwai aho tolungu fulimataha he mahina ha masi ua awhi moe hongu fulimaua. Kua hawhangi whoki ke tau tangata he manga ke lata moe tohi whakatū tangata wili kua amamanaki ke pā e whakaholanga nei he tupola ke he ahong fulimaono i amasi. Sipihia whoki moe tau tangata kua amanaki ke wili, koe tau tangata kua wili he tau mga hoko mole, tō oatu manu nofu ki whafo i niwe nā kai mau e tau hingoa halo tolu ki loto he tohi whamau hingoa tangata wili he maanga. Manako e whahinga hua ke tohi e tau tohi oli ke lata moe whakamauanga he tau hingoa halo tolu nei, ato mai ke alo tolu nei ke wili. Tō pā moe whakausi e tohi whakamau hingoa tangata wili ke lata moe wilianga he maanga ko toi, he hao hongu fulmaua, he mahien hamasi. Koe pongi ne awhine whakahoko he whahi ngā hua takatakai motu, e taha whakadu tālanga moe tau tangata he motu ke whakakise, e whakaholoanga kua whiwhili e whakatuwhono ke tanu hefo e tau lapasimeni i niue. Hohoko mai whoki e toko ua e pulotu ke whakakise e tau puhala mitaki, kua mamanaki ke tau seaki e tau whakaholoanga ke tanu e tau lapasimeni ke taha matakawi he motu. Pesi kua laulahi e whakamāmaanga he whainga hua takatakai motu moe tau pulotu kua hohoko mai, whakalonga whoki kua manako ke liwa ki tau lapasimeni ki New Zealand. Pehe e taha tangata, nā kai whiawhia ia ke he whakaholoanga nei si kua lata ke liu mana manatu ke he tau whakaholoanga kua whiwhili e whakatuwhano ke tau seaki e tau lapasimeni. Mahino mita ke manatu e tau tangata hea nei ka. Ronde tau tūru mo i e takolonga i tau tangata. Ki au, himu fulu mahiwe pasene tau tangata ne manako e whanoanga hea nei. Ki eitanu hiwe tau korona hinei. Kai tunga i e tau mnosi, anona tau tūru ke whakamataranga he urufuka tūnu e whainga hua. Mo i ki pule fo, ki tunga ko pehe, ko whitāna rau tūru he mau e manatu rau tūru ke tanu hiwe tau koroi hinei. Ki ai hao ngai minea, ai hako minea. Ka eke ko manako rau tūru, ke maua mai e tau manako me tau manatu he tau tangata he kautū. Whanononga ke tau tangata ne whakisi tau manatu hao nei. Kai ua o rau tūru he mena rau tūru ko mautu ai. Pihia he anono eo e whikau hao nei. Hau e ki pule me pehe ko mautu ai e tau manosi rau tūru. Ako haia e tau option ia, me tau solution ko tukuangi ki ai. Koe tupe, koe ingo e tupe. Ai ka tāmene tupe. Kumi e tupe ke utaki e tau koroa e mai, he motu ha tau tolu tunga me manako e tau tangata e kautū. Ka koe taha whoki ka haa e whakamāmaanga halo tūru ke lata e tātu ki New Zealand, koe taha e whakaholoanga ne whahinga ka Waitangi Convention. Si koe taha a whakaholoanga i ne taha piki halo tūru whiwhilianga ke ha kua nākai talia e New Zealand, ke tātu ki New Zealand ha koe tau puleanga i me tau whakamulianga mo niue whoki. Muri tau manosi. Kai tunga ne tarau taha whine paharangi i lota moi he whananga tau tūru ha. Koe whikau nei, ka eke kua o ke tau whakawhilianga la lahi la lulangi.
ko New Zealand da mai whakatwhana New Zealand da mai da koroa nei ke mutu nei siko koe mahane he damana ia responsible a tolu ke liwa ki da koroa nei ka eke ko kisia e damana usia ai manako ka ke o ke he vara ia kai loia o pehe mai da mongo whakamua ia ko talia he whakatwhana New Zealand he da mongo ia ke liwa ki da rapsimeni ka ko da tolu ni ne uka he da mongo ia mai hai ai fuke whaura mena ne vihu ai da tolu hinai koe wenga ni convention ne tala he ulu whakatonu koe mena kito kau ki lunga mena ia koe mena ia he loia o whakamua kwa leha wata he talia e New Zealand ke uta e whakau nei ki New Zealand Ai ka makona manako hao pake lota hao ke tau whamamanga he whalapulutu ko hoko mai mo whakakise te puhala kua ama manaki mo puranga lau tūlu ke tau siusea ke tau lapsimeni ke tanu i whemutu koe pese iro e tau scientisi pake tau pulotu ke hoko ki whi ke tau mena tutupu he lalulong he mga hara nei apungi tupu taha mena mongo ia tau natural disaster tau mafui ke tau tsunami tau mena osi ia na whaikise tau tulu he tau TV tupu tau mena lalohi ia ke lalulong ei kisi e tau rotamatara i me tau pulotu ko whi tau whare tau korunga ko whi tau tausi ia anga ia mongo ia koe tau tangata ka masa karea koe tau tangata ne na nofu ifu e mutu tau tangata ne tata ke mena ne tupu e whakau ai ko whehara te tau scientist whehara te tau pulotu ia ai kisi e lau tulu mongo ia e masa karea ni mau e tau tangata ka eke ko pihi e mena ka tupu ko kisi te tulu whakasino so ke heia ai we don't no need ke pehe ke o tau tulu ke pehe mena hiki tapu ka hau pehe scientist ia mitake sanga vai e he inu ke lata me ngau e hoko moi ke mahina ka hau ui mai ai te anga sanga vai ia porque ngoi pihe tam no se la rolani ka mena tau tulu ne lari ke tau ke ono me uta he tua ke uaki ke ua tangi moe mena tau me safa da tangata he mga whakamui kai tau se mena mitake ai he mo nei ua tuku hifu e tau mena ia ke he motu ke whakatupi ke tau loto he tau tangata me taha tu hau Pehe e te kitaki he whahinga hoa takataka i motu ko Sauni Tangatole, koe whakaholoanga ni anei koa lata ha koa molea e hongofulu e tau he whakadutala mo New Zealand ke liwaki e tau lapasimeni ki ai. Po ke whakadutala e whakatuwhano ke whakatomo i tahi, ka koe lahi e tau uka mo i hahai ai whokini e tau tohi whakawe ke tau pulanga koa whakamoli a New Zealand ki ai mo Niuean tunga ia ki he Waitangi mo London Conventions. Pehe foki a ia nei, koe taha foki e tupi he wangaho nei ha koe tau lapasimeni ki he tau whalutua whale, kua amamanaki ke ota kehe ke he tau mangaho i mua. Kua whai mangaho tuai he whai lali e whahe whakako tama ke mo e tau whaiaunga ke lata mo e tau whanau special needs mo e kua hoko mai ke mangaho nei, Bua whai tau seanga mo e whahi pulinga hoa he whakatuwhano. Ko e mga honi, kua hahai e tau seanga mai he ofisa mautulu he whahi pulinga hoa ki he whahi whakakotamu. Bia fuki, ke ole atu ke whahi whakakotamu, ki ngā hoa au loa mai whahi malolo sino. Ke kumi mai taha pulutu mai whafu, ke hau ke ono ke he tuanga he tau whanau nā kai katoa toa, porque tau special needs students hau tau tūru he motu. Si moa mai ai he moia e ta hongotaki, ke mai ke he whahi pulinga hoa, ke ono whakamahinu whakamtaki, mai whakawahanga whakamtaki, e ono noa ke moa mai taha whaiaonga. Mo tau whaiaonga kua hai ai e tau whakakoanga, mo e ne kua whakakopawaki, ke pulotu ke whakaako atu ke lotulu tau whanau ni kua nā kai katoa toha lotulu tau manamana tuanga po ke tau sino malolo. Hahai ai fuki e kua ke anga hamatulu e whahi pulinga hua ke whahi whakaako tama ke moe hamatulu ke ngā hua au loa. Ke lali ke kumi lang matai mai he tau kautaha volunteer services abroad he New Zealand ha. Koe hahai ai na kai e lotulu e taha tangata ko pulotu ke whahi ngā hua whakaako ke tau whanau nā kai katoa toa, special needs. Ke hake mai la ke langamatai, he tau mga kuku e monei, ato maupopo mtaki e tau kumikumianga ke tau hoko takia he tau pulotu hanga awia ki tau mne. Ngā hane ngā hua ki ai he mga honei e amautolu me whahi whakaako tama. Ke lali ke moa mai taha tangata e ke langamatai mga honei. Koe tuanga he mga honei,
kua whai whanau ne kua oatu heanga mo le weki atu e tau whai aonga kiai, kai nā kai hokosia ki he tau puhala whakako ha kua nā kai whai aonga ne kua pulotu ki tau whahi nei. Nā kai koe mena muka moe kua lata ke tau se whakamitaki ke kumi e puhala kua mua te mitaki ke lata mo e tau mamui whakako he tau whanau, kai pihia foki mō lautolu e tau whai aonga. Tupi foki e whahe pulinga hua, ka pehe hahai ai e tau whai aonga kua tupi, ke halotula tonga hua he mga nei ha koe kakano kua whai mana kuni kua nākai whiawhia pui tupi lautulu ki ai. Ka pehe koe nākai whiawhia ke tau ngahua, manako lohi e whahe pulinga hua, ke whakailoa mai he whahe whakakotama. Whakahako mai ke mautulu, e tau kakano o sipihi ai e tau ngahua, pui tau whai aonga ke tau aonga. Nā kai manako e mtakaupu ngā hua e whakawhano ke whaitangata ngā hua ne kua pehe kua nā kai whiawhia ke he hana ngā hua, kua whaimana kua nā kai tonu ke he hana kisianga ka tunga moe tohi whaka ngā hua ne kua whuakiangi he whahepulu ngā hua. Nā ka pehe kua nā kai whaimana, kua whaimana kua hai ei kua nā kai horo tatai mo tuhi ngā hua ia, whakailoa mai ke whahepulu ngā hua. Koe mga aho nei, nā kala whai puhala kua tause paua ke whahepulu ngā hua, ka kāna ho nā kala whai hokotaki ia, ke anonu ki ai me uta he tua, ki ai ke pehe hae e tō tangata kua lata ke whakangahua, ke lata mo lautulu tō special needs tō whānau. So koe mana ia e mniga hako tause mo tōlu, iwa ki atu ke whahinga hoa whakatama mo lautulu whahe malolo sino, kumi mei pulotu ia ki hau ke tause whakamtaki, e tā hokotaki. Mai ke mo ia he whahipulunga hua ke whakangahua e tō tangata kua lata tonu, ke mo he hai e pulotu ke whakaako e tō whanau nei. Koe mga aho nei, koe langamatai anga ni he tau whai aonga, ke he aonga, ke langamatai lo tōre tō whanau aonga ia. Koe mena lahi kua manako ki ai ke mai ke osi e tau whanau ke maua e tau whakakoanga ke lata mo he halau tūla tau mamui, hai koe tahania nei he tau tonuhia koe tangata mui. Koe mga honai kua lahi e tamanatu tupe, he whalapuloti New Zealand ha kua pehe koe tupe langamatai ha New Zealand ke Autu Pasifika kua lahi whakamole ke totongia ki e kautaha wakalele e New Zealand ke taumaweheanga kua whakamoli e tau motu ki ai ke mai ke he wakalele nei ke whakangahua ke he whalua motu Autu Pasifika. Pehe e tahapulotu mai he aonga i Victoria, mana tupe ha kua whakaonga e tupe langamatai ha New Zealand ke whakatupe ki e taha kautaha wakalele, kai nā kai koe tau pua ki pihia ko whakamoli ki ai. Ko lata he talahau e John Overton ke whakaonga e tupe nei ke taungahua asihake, kai aua ne ke whakaonga lahi ke kautaha mai whafo he whakatuwhano. Koe atulunga ne whakamole lau toru hawhai miliona tā la langamatai ke lata moe whahi whenonga ewa ke whalamaweheanga moe kautaha e New Zealand ne ka mata he tau uawhe moe hongfulu. Koe tau motu ko Samoa Motonga ne whakausi e maweheanga moe whakamolianga moe kautaha ko e New Zealand a kua pihe e tau hokotaki nā kai mitaki ke lata moe tuanga he tau motu nei. Koe 3.8 miliona tā la ko whakaonga he tau motu ua nei ke whakamolia ki e maweheanga moe kautaha e New Zealand ka mata mai he tau uawhe hewa ke he tau uawhe moe hongfulu mataha. Nā kai la whai matutakianga ia mō lau tolu, koe tausi e tauwhiwhilianga ke lata mō Niue. Koe whiha e tupe, whakamole ha Niue ke he whakaholoanga nei, po ke whai tupe na kai kua whakamole ki ai. Ke whakahikua ke totola da wala tala tutupu, koe kautaha ne whakahingoa koe Pure Pacifica Limited, ne puli ki ai e tahamatua ko Philip McNichol. Ko ia nei foki e taha e pule ki he Mataka Reef ne whaingahua i Niue. Ne whailoa ia ke tautangata tō nonu. I Samoa kua whai masa ke lea e whakaholoanga ne lauia e nonu Samoa.
Pehea ia nei koe kautahane whai mā kense e nonu mai Samoa I Saina kua whai le kua moe tau leo leo I Hong Kong moe whai whakahala whoki ko moa I he tahatangata nei ko Jack Chen moe te roa e tau tangata ngahua moia. Ko mera ia ne pehea a Mr. McNichol kua tau whihe taumatakau pui pui he mawhalai I Hong Kong e tau tupe moe tau koloa ha Mr. Chen. Whailoa e Mr. McNichol kua tau whoki whakaholoanga I Saina ha koe tau le kua nei. Pese ia, nā kai koe tau le kua ki he nonu Samoa he whakamame ia ka kua pihia e tau tangata whakatupe ki he whakaholoanga nonu. Kua amamnaki e Pure Pacifica ki e whaikumianga whoki kua hingo e tau puhala ki e langmataya ki e whakaholoanga I Samoa. Koe tau tangata Saina nei, ne hohoko mai mo Philip McNichol he tau komole ki e kisia whoki e motu mo e whaama nonu. Ha kua pihia Philip he mga nei, ko Mr. Chen mo hana a kautaha ko lau tolu me whalu whoki ne whakatupe e tau whakaholoanga nonu. Koe taha whiwhilianga whoki ke whakatupe e whakalaulahianga he whaama nonu I waiea. Nā kai la maua whala tawala tala ki he mga honei koe lauia na kai a Niuean ke tau hiki anga nei. Amamna ki ke whakalaulahi e wala tala nei ke tau ahui mua. Hana ha tau tola tau wala tala tutupu ke la teia moe a whiawhi nei. Na wha moe mawhala